zilikhalele iphoyisa ebeliphila ngamagazi abantu elibulala abantu ngenhloso yokuzuza imali yemshwalense yabo. Mbukeli, ake ngibingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zime kanje. Sekuboshwe iphoyisa lesifazane elineminyaka engu-43 ubudala ngokubulala abantu abayisithupha basendaweni bese liyokleyima imali zabo zemshwalense. Wembukeli okwamanje kuthiwa selithole imali engaphezulu kuka-10 million ngalabantu liphinde lathwesa namanye amacala ayisikhombisa okukhwabanisa. Kanti lo wesifazane kuthiwa waqala ukubulala abantu ngonyaka ka-2019 kuthiwa ubebhalisa abantu abasebancane nalabo abahlala emgwaqeni uma nje une-ID kwaphela. Kubikwa ukuthi wabulala nesoka lakhe, kuthiwa usebenzisa ama-akhawunti ahlukene emabhange, enye imali ubeyifaka kuma-akhawunti kwezingane zakhe.